Ka-journey, dili ni para sa tanan. Daghang negosyo kusog og halin pero walay kwarta. Ang pangutana, asa man padulong ang kwarta? Familiar ka ni ka-journey? Daghan baligya, pirmi busy, pirmi kapoy. Pero pag tan-aw sa kahon, murag kulang. Murag wa ka kabalo asa ni adto ang kwarta. Unya, moingon ka, murag daghan man kong halin ha? O daghan kag halin pero wala kay sistema. Paminawa ni ha, cash flow dili lang unsay ni sulod. Cash flow kay unsay ni sulod, unsay ni gawas o kinsa ang nagkontrol. Jim Rohn said, if you don't control your money, it will control you. Sa negosyo, sales brings cash. Systems protect cash. Kung wala kay cash handling system, ang kwarta murag tubig, musulod, mugawas, di ni mo mabantayan. Unsa ang cash handling system? Ang cash handling system mao ang klaro kinsa mo dawat sa kwarta. Klaro unsaon pag-record. Klaro kano sa turnover. Og klaro kinsa mo check. Dili ni tungod kay dili ka mo salig sa tao. Tungod ni kay gusto ka og klaro. Trust og system mao lig-on sa negosyo. Ka-journey, mao ni ang 5 core cash handling systems nga dapat mahibaw-an nimo. 1. One cash point rule. Ka-journey, paminawa ni. Ayaw daghan kahon, daghan drawer, daghan tag-iyas kwarta. Kinahanglan, usara ang cash box or system. Klaro, kinsay mo dawat. Klaro, kinsay mo close. Kung daghan mo hawid sa kwarta, wala na'y responsable. 2. Daily cash count. Daily feeling ra. Ayaw pagsalig sa murag sakto ra. Basin ana ra. Kinahanglan ipon ang cash kada adlaw. I-compare sa sales record. Isulat dayon ang kulang o sobra. Ka-journey, paminawa. Gamayng sayop kada adlaw, dakong problema kada bulan. 3. Separate business and personal cash. Diri daghan negosyo mamatay. Ayaw ni buhata. Kuha gamay karon, bayad og personal gamit. Ibalik ra unya. Kani buhata. Ilahi ang business cash. Ilahi ang personal cash. Owner sweldo, dili owner kuha. Kung isagol ang kwarta, sagol pod ang problema. 4. Cash turnover and deposit rule. Ayaw ipatambay ang kwarta. Set rules. Kano sa i-turnover, kano sa i-deposit, kinsay responsable. Kay kung dugay ang cash sa drawer, naay tentasyon, naay sayop, naay rest. Ang kwarta dapat mulihok. Padulong sa safety, dili padulong sa tentasyon. 5. Daily cash report. Simple ra ni ka-journey. Isulat kada adlaw total sales, cash on hand, expenses o net cash. Dili kinahanglan accountant ka, kinahanglan discipline ka. Kay kung wala kay report, blind ka. Paabot-abot ra, tagna-tagna ra. Na ako'y nailhan nga negosyo. Kusog kayo halin, pero permi short ang cash. Pag butang nila og cash handling system, klaro na ang sulod og gawas. Niundang ang hunahuna nga kaha. Ni hapsay ang hunahuna sa owner. Sometimes ka-journey, dili kulang og kwarta ang negosyo. Kulang ra og sistema. Money you don't track will always disappear. Paminawa niya, ayaw hunahuna nga ang sistema para lang sa dagkong negosyo. Ang sistema mao'y mutabang sa gamay nga negosyo nga mudako. Kung gusto ka less stress, less duda, more control, ayuha ang imong cash handling. Kung nakarelate ka ni, follow this page. I-share ni sa ka-journey nga pirmi mangutana asa ni adto ang kwarta. Comment cash kung gusto ka sa next episode. Part 5C, reporting and checklist. Ngano ang klaro nga report makapalayo sa kalugi. Ka-journey, kung kontrolado nimo ang kwarta, kontrolado nimo ang negosyo. Padayon ta. Push yourself. Kaya kung dili ka mo push sa imong kaugalingon,
kinsa man di ay. O kayo kalimot sa Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ who gives me strength. Kita kits sa journey.